selamat datang di Desa Wisata Banjarejo, tepatnya di patung Danisa tidur. Terus ya, rekan saya bersama Alwi, temanku. Kita di sini untuk mereview wisata Danisa tidur. Gajah turun, gajah bubur, gajah turun. Mari kita senang videonya. Jangan ngomong dong. Kali ini saya akan bermain pentungan. Kaki dong. Ya, menang saya. Ini masih ada langsung ya mas ya. Jadi mas, saya lupa. Jajal. Salah satu tontonan warga. Wis tau tak rekaman ya. Ya tau. Wis wawancara sebarang wawancara. Gawani tobel. Bingung ngedite wong elek umum iki. Suarane jan. Orang kameramen iki lho. Wah, lain. Wes foto. Ini foto. Boleh kok aku ngono bento. Kone tatonane. Duh, gue juga gue. Belum foto. Ini apa ambil? Wawancara.
Mas, gimana Mas perasaan Anda? Video Mas. Udah ngomong toh, Lek. Iya aku. Ngomongnya Mas wedi. Jadi ya kulone godot. Kulone godot. Mbaknya menanyakan apakah pernah mbaknya menonton film porno. Udah. 12 tahun. Gabus. Ora dadi. Ora cek ora dadi kok edite to ya. Jak foto semen. Wes. Ya, aku terus. Aku enggak mana-mana ini. Ajar maghrib, botol jam mengingat. Video sudah selesai dan jangan lupa like and subscribe channel apa tuh? Apel. Gue jangan apa berarti. Wes. Lihat men. Coming over in my direction, so thankful for this, such a blessing, yeah. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing short, drinking fast and then we talk slow. And you come out and start a conversation, but trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop it, we find the man on the juice box, and then we start to dance. Despacito, quiero respirar tu coche despacito. Deja que te quede constatar al oído, para que te acuerdes cuando estás conmigo. Despacito,
quiero recibirte despacito. Ella quiere constatarlo y todo para que